ژنانی ئازادی کوردستان زۆر خۆشحاڵین کە بەم شانبەی ئەندام پەرلەمانی باکووری کوردستان یعنی تەشریفتان هێنا و ئێمەتان بەسەر کردو خۆشحاڵین ئەوە ئێمە پێی گەورە ئەگەین وەکو ڕێکخراوەکەمان زۆر زۆر خۆشحاڵن بە خێرگان سەر چاو هێویدارم پێشە ڕۆژێدا خەباتێن هەمرە بکەن و شاندەی مێندوور بێن دایکی ناشتی ئێمە باکوڕی ببن بەری هەر تشتی خۆشحاڵن گەلوانن میوانێوانن ئەم بۆ دەخوازی گەرە قەدر بلند وەکە تەکوشینە ژنێن کورد هاتنە ئەم پلاتفۆرمەمە یەکبوونی ژنێن کوردن ji bo yekîtiya jinên Kurd bê avakirin xebatekî têde bikin ême weke lêjina me nasnameyê jinê Kurd em dixwazin bikin pêş bi wî nasnameyê jinanî û jinên Kurd sed sala ku em tê de jiyan bikin em xewn û xeyalê dayîkên xwe û gelê xwe pêk bînin ji bo wê jî heta îro eger yekîtiya gelê Kurd nehatibe avakirin wîsoger nebe em de asla rexnedayînê de xwe dibînin gelek êş û elem zar gelê me jiyan kirin li her çar harzemînê welat de tiştek ku em dixwazin azadiyê li welatê em tê de jiyan dikin jî demokrasî hebe